kubor ki babnia. Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ulaong baka skim Agnipath kelong ka kabuk siar na kabenta ki samla ban penyesno LED bat Ketenat Shipai bat ban Syakri yakari. Da kabayaro shikat day ka rajo ka sorkar pedeng ban kentiu syu ika erta na kabenta ban rungkam Shipai Hapoh ka skim Agnipath ula kentui ki samla samhoi jong kari ban sedang pen krek bhaya LED na marba ka Jingpynrung kam Shipai kan sedang no hakini ki kindiat singi ki ban sawan. Hakabai David kini Menteri Rang Badu Ujong Kari Narendra Modi ulah shimya karai ke bakongsan ban kentiu ke erta na kabenta ban rungkam Shipai Hapoh ke skim Agnipath na ka arpuai snem syaka arpulai snem ke erta na kabenta ke snem ke beningkong. Ula ongru babon ba akisamla kin sayo jing mentoy na kani karai bat kin sa jam syakmat syaka lawai bapernah jongki da ka Syakri ya kari. इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी।